Diba tayo? Shoutout si Tata. Okay lang sis, paano-ano lang ako, pasensya na. Pasensya na din na hindi ako masyado. Okay lang sis, kahit hindi ka magtambay sis, salamat sa pagdaan. Madalian lang, update lang ako. Hindi na kasi ako masyado nakakaano sis, pasensya na sis. Daming gwapang Margie TV, mega love shout out, hello. Ito, loto-loto na si Mami. Daming ginagawa lagi ni Mami, kaya paano-ano lang ang ano ko sa inyo. Gwapang dahing colorful, shout out, mega love shout out sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo guys, ayan silent daw pero nagdadaldal ako. Shout out din Colorful Life, Tata Vlog Lima, and Margie TV. Thank you so much guys. Salamat. Okay lang konti, madali kong mapuntahan. Update lang ako naman. Salamat. Shout out everyone. Gwapang babes, thank you. Thank you sa pag-tamsak dyan. Thank you so much. Okay lang guys, update ko lang naman ito. Salamat. At least alam ko kung sinong pumunta lang, madali ko kayong mapuntahan din. Thank you so much, Margie TV, Ding Colorful, Tata Vlog Lima, and Gwapang babes Lynn Bahas. Thank you, thank you, thank you. Okay lang guys, salamat sa pagdaan nyo. Okay lang, daanan lang nyo si Mami. No probs. Thank you. Silent ko lang ito guys. Thank you everyone. Salamat, salamat, salamat. Thank you sa pagdaan mga palangga. Itong yung Mami, ang yung manay, yududuhuy. Thank you so much. Silent lang ko ha, karon. Silent lang. Shout out Belslin Bahas, Tata Vlog Lima, Ding Colorful, and Margie TV. Oh! Silent lang, silent.